Bathi boom minikihli igama lami ke uMC Nkomoso bathi uNhlanhla bathi uthole bathi nhluna mhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi kanti ke siyona ke iTV ehamba phambili ngendlela esimangaliso bathi imashelela TV wena nje ungakwenza ungavele nje uthi subscribe. Okay, ngihleli nentokazi lana yinqazi uyayibonela nje Yellow Pony ke bathi Mpumalanga sibalele uyayibonela Moses bam ngifuna nje ukungena endabeni yenu kakhulu umuntu onganibona nihamba lapha engasho wonke lamagama hayi uklama hayi uyayitshela ngoba phela ke siyazi kakhulu uMaskandi ukuthi kuthandwe mhlamba abantu engazi ukuthi abekho ezintweni kodwa ngibuke ngathi izinto zishintshe kakhulu kusuka eminyakeni mhlambe yaqala kuze kube manje uyabakhombisa ukuthi abantu ofundile onjani uyakhombisa ukuthi no man into yakithi le. Sanibonani babukeli igama lami ngumamsi waKandlela lalela uMaskandi uhamba kanje all the way whether uglama uyibhinca as long as unale dark skin yeke ukuthi nguYellow Pony kodwa uma umZulu kuphaqa you will know what to do uzohamba uyothenga ithikithi uzobhiyoza la uyibhiqe sayibhiqa lathini kunenye into engiyibukayo njengamanje sikwi VIP kukhona bonke abantu bagqoke traditionally bahle bahlobile banjeya mhlambe mfethu eqhuquzeleni kakhulu kazi intsha noma kwabanye abantu besifazane uthini mhlambe besondele kuMaskandi noma beqhubeka benza igqomu noma benza R&B uthini kubona? Ngithi mina let us go back to our roots. Wow. Sazalwa samabhinqa mangabe sibuyela kokhokho baba amabhinqa asibuyele nave kumnandi ngoba uyakwazi ukwenza uglama uyakwazi ukwenza unemasters uyakwazi ukwenza unedoctorate unako konke unayo yonke ingcobo yasemhlabeni lo mculo nje uhamba phambili ngithi big up to Maskandi bathi uhamba phambili uMaskandi uhamba phambili siswami mother of all Maskandi festival uyabona lana ukuthi as much as ekhona insizwa zikhona intombi kodwa ke kunalela gama lethi mother of all phela singani lana akikuniki ithuba ubingelele. Sanibonani igama uGugu wakaKhoma isibongo into engayisho nje ngoMaskandi I mean we live in a free country wonke umuntu une choice in terms of what kind of music what kind of genre nani but ekugcineni kwako konke we need to remember la sifika khona sizazi ukuthi siphumaphi siwobani umculo wesinto wawonke umuntu bakithi owawonke umuntu awuna label ukuthi usibanibani ngeke awuzakwazi usibanibani ngeke azokwazi mina personally ngiyawuthanda umculo kaMaskandi iyona into enginayo ngisho emotweni ngihamba ngiyidlalela yona ngoba umculo nje wesinto engiwuthandayo so we need to move away from that thing yokuthi hey uMaskandi kwasho kwacima vuthamala uMaskandi wawona umuntu njengoba usibona nje sila ngenxa kaMaskandi ngiwuthanda kuphela nje sekumele ngifunde ukusina engayazi kodwa egcineni kwako konke njengoba silana nje kumnandi sonke umculo wethu wesintu sabantu ila siphuma khona ilazalwe khona ila sogcina khona yes kukhona okunye nokunye okwenzakalayo but nje uMaskandi and futhi uMaskandi ke inkosi yami uyahamba kuyaphezulu wawuhleli la uhleli khona njengoba sibona kunama annual event uzosibona siloke sikhona unani phakathi inside yonke into eyenzakalayo Maskandi this Maskandi that we are there and people slowly are starting to realize ukuthi lalela lento le kaMaskandi ikhona and it's here to stay okusala into yakithi yasekhaya let's stop embrace izinto zabantu sihambe siyeleko zaphesheya kwasho kwacima we even change ama dress code we wanna look like them nani asikwenzeni isinto is very important sesiba supportile it's enough let's come back sale phansi si support umculo wasekhaya I think that's very important. Yo yashaya intokazi bathi mother of all Maskandi festival emfethu siyabona ngoba ngisho ukuthi lela gama mawufaka umada kukhombisa ukuthi sikhuluma ngabantu besifazane ya kahle hle sikhuluma ngembokodo siyabiza bonke abantu besifazane into eke ngibone ngathi ukuthi iyashoda kakhulu kuMaskandi abantu besifazane bayashoda kakhulu I just realize namanje stage ukuthi abantu abadominateile kahle kahle abantu besilisa and isupport futhi sizoyithola kunini siyacela sabantu besifazana ukuthi sivuleleni umnyango open the doors yes ikhona leya norm yokuthi
umaskandi into yabantu besilisa abantu besifazane kwasho kwacima vuthi amalanga but njengoba senibonile ukuthi nathi we support abantu besifazane siya supporta but the number nje on stage kade ngibona from 100 I think it's 80-20 yes, so yes. we need to revisit that as well sibheke ukuthi abantu besifazane singabagqugquzela kanjani size sibakhulule no baba basikhulule emakhaya masithi ngifuna ukugcula umaskandi angasho ukuthi ufuna ukuya lapha stage uhambe yosina ubuka abanye abantu cha mvumela umama aphume ekhaya naye akathenda umaskandi aphume umama naye ayoba umaskandi and okwamanje from the way I look at it ngathi abantu abasadominate labantu besilisa I think umnyango kahle kahle subeka kunini ukuthi sivuleleni siyacela ukungena Asivula umnyango sabantu besilisa bengena abantu besifazane kumaskandi sibabone begqoba ingoma sibabone beqhakaza nekusasa labo kanti ke engithanda ukusho kuona ke umaskandi mother of all sithi ke imoto ayihlangane ibumbane sibheke phambili sithi phansi ngokuhlukumeza abantu besifazane phansi